Akız şaştın mı yoksa? Ne oldu? Selfie ne için yapasın? Bak, tollu adamlar, zalımız tollu. Jüri azalarımız tek seni bekleydi. Yaxşı, kapattım. Son ne? Ne son? Başlamak gerek mi sende? Yaxşı, başlayımız. Canlı Ses 2017. Hoş geldiniz. Selam aleyküm, senin adın ne? Benim adım Elvina. Elvina, sen heyecanlanasın? Heyecanlanma, her şey güzel olacak. Muvaffakiyetler sana dileyim. Çap var jüri azalarımızga. Selamünaleyküm, benim adım Elvina. Aleyküm selam Elvina. Sizin kızınız. Evet, selam. Kızınızı tanış ettiniz. Benim adım Dilara. Benim adım Süleyman. Memnunum. Nasılsınız? Her şey güzel mi? Yaxşı, Ahmetci'den geldik. Ve doğru yaptınız. Umumen canlı ses yarışımızdan neni bekleysiniz? Men elbette Galibe'ge nasıl diyeyim? Galebeler tilemek isterdiniz öz kızınızga. İnşallah her şey yaxşı olur. Biz de elbette sizin kızınızga kol tutacakmız. Men içemedim. Bakamız. Elvinочка, yaxşı Dülber oynadın ama ne için bilmem ne sebepten tebessümün bazı vaxtlarda joyula, son axılına kele tebessüm peyda ola. Heyecanlansın ben belesem, buna biz koz tutamız. Ne olsa da yaxşı oynasın nazik. Ben belesem ikinci oyunu görgende daha bir şeyler yanılıklar abla sende göreriz ve senden beraber kuvanırız. Hazırla ikinci oyunu bekleyiniz. Sen pek yaxşı oynadın ama kene tebessü yoktur. Ne için de bilmeyik, polga bakasın, tebessümün yok. Kolçikler aşağı baka. Bunda bakmay. Evet, bizim kızlarımız alçak gönüllü olmak gerek, nazik olmak gerek, açık bakışını alçak bakmak gerek. Ama sen polga bakasın ve tebessüm olganını unutasın. Sağ ol sağa, sağ ol. Selam aleyküm, senin adın ne? София Мустичева. София. Ya sen bugün göreyim böyle bir Dülberan terçekte geldin. Sen kimden geldin? Ananın ve babanın? Ben. Anan baban sana şimdi kol tutam ve eminim sen güzel çıkış göstereceksin. Onun için muvaffakiyetler sana. Çap jüri azalarımızga. Ну что, добрый день. Давайте познакомимся сначала с родителями. Мама. Аля. Папа. Александр. Ну и я посторонний человек. Сулейман меня зовут. Это ваша дочь, София. Что бы хотели ей пожелать? Пожелать, чтобы она хорошо выступила. А папа? Удачи, победы. Ну а там уже с вами будет. Вот говорят, что дочь это папина. Так ли это? Думаю, да. Болеете за нее? Давайте троем поболеем. София! Давайте 3, 4. София! Молодец! Muhabbet ardida kuygan hamuzim
Ваша дочь выбрала узбекский танец. Сама выбирала, либо кто-то ей посоветовал? Ну, вообще, нам поставила наша преподаватель, но ей очень нравится. Она почти во всех конкурсах выбирает этот танец. Не зря преподаватель. Правильный выбор, молодец. Gel canım gel intizar etme Sırpın hanım aşkara etme Kalbi boyun kurbanın bulay Умничка, улыбалась весь танец. Молодец, как солнышко. Умничка, молодец. Для своего возраста. Есть второй номер? Еще один танец есть у тебя? Спасибо, Софья. Молодец, умница, красиво. Вот мне главное в танце это улыбка. Молодец, ты это сделал. Селам алейкум, сенің адың не? Илимхан. Илимхан, ясен бүгін кімнен келдің? Анамам, очамам ве анамам. Ясен бүгін не паджан? Ойна ажам. Костер насыл ойнамаға керек? Машалла, насыл güzel ойнайсың. Бербеш, чапсын аға. Selam aleyküm. Алейкум селям. Не в беттеки iştirakçımız. Мен бүгін ойнayacağım çoban oyunu. Yo, senin adın ne dostum? İlimhan Batal. İlimhan. Bak nasıl İlgizar oldu, Sirek adı. İlimhan oldu. Bizim yarışımızda öyle pek Dülber adlı ahaylar keli. Demek şimdi sen bizlerge çoban oyunu oynayacaksın, he? İyi. Hana bakayık. Hoş geldiniz. Oğlunuz ne bugün geldiniz? Tanış ettiniz ona? Selam aleyküm. Oyuncu Elimhan Batalov. Elimhan Batalov. Aslında bir yıldızının adı gibi. Elimhan Batalov. Maşallah, çoxtan beri oyundan uğraşıyor? Ну, çoxtan betli, doğru. Bağçadan başladı oynamağa, xoreografiyaga qatnashdi. Qorantanızda oyuncularınız var mı? Profesyonal oyuncu yo'q. Babası bek oynamağa seviyor. Bu günden başlap olacak. Hayırlı olsun. Aytanımız olsun. İnşallah. Yaxşı. İlimхан, yaxşı oynadın. Men beğendim. Şimdi benim için ikinci oyunu baksam, men özümü da bir neticeler bakacağım, göreceğim. Gel bekleyeyim ikinci oyunu. Maşallah. Maşallah balam, maşallah. Bek güzel seferge barıp geldik. Her yerde bolduk. Bek güzel oynadık. Maşallah oğlanım.
Урметли достар, бізім иштиракчыларымыз мен танышымны девам етеміз. Менің янымда да бір егет. Селям алейкум, сенің адың? Селям алейкум, менің адым Эмиль. Эмиль, я сен бүгін шымды не yapacağım? Мен картал ойнайжам. Картал кібі ойнайжам? Я насыл карталлар? Картал... Мына достар, тамам бойле егетлер картал кібі ойнамаға керек. Айды жюри азалары сені беклей, чап. Селям алейкум. Алейкум селям. Менің адым Эмиль, 10 yaşından. Машалла. Эмиль деген егетіміз шықты, о да сіздің оғылыңыз ола. Добры, мені оғылым ола. Машалла, не ойнайжақ бүгін бізге? Екі ойын ойнайжақ, хайттарыма хайт, ве достлар ойыны ойнайжақ. Ве доғыры япажақ сөз сарасы. Қорантанызда ойынен оғылыңыздан ғайрыда кімсе оғыраша ма? Епіміз себеміз ойнамағас, аман Эмиль оғыраша. Шымды мұтлық қорқадыр бұл шейден, егерде айтажақ сөзлеріңіз бар олса, өлі имканыңыз бар бойырыңыз. Ашық ейжанланам, о да ейжанлана. Алла қолай кетірсін балама. Доғыры, Алла қолай кетірсін. Бақамыз. Яқшы Эмиль, мен белесем шінде екінші ойыны біз беклежеміз бақажамыз, ашықлап етейік. Яқшы ойнасың, сен тырышасың, ама әрекетлерін ашық музыкаға уймай. Сен бекемей жанланасың, анда ашық қаталарым бар. Мен белесем, сен оның үстінден çalışacaksın ve яқшы ойнайжан кележекте. Шінде екінші ойыны беклейік, бақажамыз. Ашық ратлан, нефесін ал, яқшы сау. Çok sağ ol Emil. Bizim fikirlerimiz gelişmeye azıcık. Ve biz oynanacağımız, bakacağımız nasıl, senin geleceğin nasıl olacak. Çok sağ ol oynadığınız için, geldiğiniz için çok sağ ol. Maşallah. Selam aleykum, senin adın ne? Алейкум селям, мен адым Энара. Энара, я сен бүгін не ойнайжаң? Көбелек ойны, ве таджик ойны. Айса чап, чечеклер сені беклей. Уч! Алейкум селям. Эльнарочка, а сен kaç yıl oyunun uğraşasın? 2. Maşallah. Buyur. Сізге де селам алейкум, қош келдіңіз айтсақ бірші болмас. Қызыңыз сіздің. Таныш етіңіз? Энара Велиляева, Джанкой шерінден келдік. Тап Джанкойден жанлы сеске келдіңіз. Конкурсымыздан не беклейсіңіз? Ғалебелер. Мұтлақ ойледі олар, егерде инансақ. Насыл ойыны ойнайжақ бүгін бізге? Көбелек ойыны, ве таджикский ойыны. Көбелек ойыны назик қыздан. Сері тейікті. Enara balam, sen köbelek oyunun oynadın. Köbelek uçmak gerek balam. Sen o köbelekin yürüye, uçmak gerek. Aman nazik oynadın. Mümkün ikinci oyun. Keyin ikinci oyun.
Машалла қызым Айнара. Мен ғұрурланам балам. Эпи балаларымыз эпи ойынларын білелер. Машалла қызым. Азиз балалар, сіз бұл конкурсты ижра еттіңіз. Машалла сізге. Сіз біздің йылдызчықларымыз. Сіз тырыштыңыз. Сау ол сізге. Шынды Эльмира ханым айтар. Бофта ғалебе қазанды. Баталов Илимхан. Сау олыңыз. İşte dostlar, herkesге келгеніңіз үшін çoğtan-çok teşekkürler. Бүгін güzel балалар бізде олдылар ve eminim оларның келечегі parlak olacak. 100% мен де бұңа öyle айтам. Gülizar, aydı çıkar selfie'ni, endi yapayıq. Қалғанларға ise қосылғаныңыз үшін, келгеніңіз үшін çoğtan-çok teşekkürler. Görüşkence. Ana, Gülizar, endi çıkar.